یا خوشکا من و برای من باش گودار بکه و زانبه اف خلاتا جترایه گلو تو چه دفکری لسر شخصا عیسی لبا فکری تا مسیح کیه لبا فکری خواه دفکری او پیغمبرکه گلو زانبه و وگره و کلمه خودی ناس بکه او عیسی جبوته چکر چما او ازمان هات دنیای جبرچه گلو تو ناخوازی تو وی ناس بکی گلو تو ناخوازی تو چیروکی وی و مزگینا وی تو زانبه تو ناخوازی او جبوتا جیانا ابدین بتده گلو لی تو زو وگره و زانبه او مسیح کیه او عیسی کیه او عیسی لسر عرده دنیای جبوتا چکر گلو از جترا دبیجم یا گهدار دلال یا دل من و جان من زانبه او برخ خدان دبیجه از دست پیکم و داویمه از بیشیمه و تالیمه کی دبیجه برخ خدان جوارا دبیجه ام به هفرا گودار بکن و کور بفکرن لسر بی ویدیه نها اونکه به چاوی خواه ببینن ام به هفرا سیر بکن و که ام زانبن سیرت مسیح کیه سیرت عیسی کیه ام سیرت مسیح ناس بکن د دما جیانا وی ده جه عیسی را دگوتن مسیح او گوتنا خوده بو او رونیا دنیای بو لی ناوکی دنه کو عجب خویا دکه جی لوی هاتو بو کرن شوپینرین وی جه را دگوت برخه خوده ام دبینن که یوحنای امادکار جویر دبیجه برخ خوده که گناهان ج دنیای رادکه نامه یک جبو خریستیانین لباجار کورنتیا که لیونانیستانانها بو هاتیه نویسین. تیده دبیجن ایسا وکی برخی ججن در باسپونه جبو ما هات سرجه کرن. جه 20 جارم بیتر دی نویسارین پیروز ده جه عیساره برخی خوده تی گوتن و او نویسارین گرنگن. هکه ام بزانن که عیسا برخی خوده ام باشتر فهم بکن به عیسا کیه. هون دزانن که هونه بخوینا خودان اهیجا وک برخکی بیلکه و بیکی ماهی ورن خلاص کرن. مسیح برخی می ججنا در باسپونه هاتیه گوری کرن. دما کو از وکی برخی خوده لعیسا ده فکرم از دچم به حتا پیمانا کبن. هلبت از دچم ججنا در باسپونه یا کو برخ ده هات سرجه کرن دا کو اسرائیلی بکاربن آزاد ببن. بری کو بمر عیسا بشوپینرین خورده که و اورشلیمه. و او دست به پیروز کرنا ججنا در باسپونه دکن چاواکو جهوین عادتی پیروز دکن. لی پشتره جبر تشتین کو دبون عیسا گوهری وی دست پیکر هن خوارنین سمبولیک دانین سرماسه و واتیوان گوهراند. عیسا جه شوپینرین خواره گود بری کو از ایشه بکشم من پرخواست از بوره وی شیوا ججنا در باسپونه بخوم و وی راهشتنان او شکاند و گود او بدنا منه کو دبر و دهاتیه داین وی جبو بیرانینا من بکن. پشتروی کاسه هلدا و گوت وخون اف خوینا منه که دبر عفو کرنا گلک گناهان دهاتیه رجاندن. عیسا با آوائه کی مرنا خو وکی قربانیه کی جشنا در باسپونه شیروه دکرش. وی با آوائه کی دگوت از بمرنا خو برخ جشنا در باسپونه ما. چیروکه کدن د پیمانا کم ده هیا کو بسایا وی ام باشتر فهم بکن به چما عیسی برخه خوده او چیروکا ابراهیم کو گل خریستیان باور دکن کو لسر گره لپشت من ال ناوندا اورشلیم قومیه د چیروکا پیمانا کم ده خدا ابراهیم ازمون دکه خدا جی ابراهیم دخوازه کو کره خو گوری بکه د کلیا داوود خدا د کونا بره جالی خوده و جبو ابراهیم گوری کرنه که الټرناتیو ته پیدا کرن او کره ابراهیم ته رزگار کرن جی گوری کرنه
ملیاکەتێ خودێ ji ئاسیمانان گازی wî kir û got Birahîm, Birahîm dest nede kurik. Êdî ez dizanim ku tu ji Xwedê ditirsî. İbrahim serê xwe bilind kir û dît ku qulocên beranekî di nav deviyê de asêmane. Wî beran anî û ew li şûna kurê xwe gorî kir. Xwedê İbrahim ezmûn kir da ku bibîne ew biya wî dike. Dema wisa kir jî Xwedê jê re negot tenê kurê xwe azad bike, her tişt qediya. Ji ber ku bi tenê îtaatkirina ji Xwedê re nebese. Hê jî gorîkirinek lazim bû. Xwedê beranek jê re şandibû. Çîroka cejna derbasbûnê bi bîra me dixe ku berxek hatiye gorîkirin û wisa mirov rizgar bûne. Çîroka İbrahim ji me re dibêje ku Xwedê goriyek ji wî re peyda kiriye. Pêxember Yeşaya 600-700 salan beriya İsa hatiye dinyayê. Ew jî wêneyê sêyemîn ê gorîkirina berxekî li van zêde dike. Di vî wêneyê de berx zilamekî nediyar temsîl dike. Zilamekî ku ji bo xelaskirina yên din dimire. Wekî beranekî ku dibin serjêkirinê wekî mêşîneke li pêşiya pezbirên xwe dengê xwe nake, wî wisa devê xwe venekir. Lê laşê wî ji ber gunehên me hate qulkirin û Xudan gunehên me hemûyan li pişta wî bar kirin. Di peymana nû de Yuhannayê matkar kahînekî din kehaneteke wekî wê radigihîne. Li gorî hem Yaşaya hem jî Yuhanna di navbera mirina berxê Xwedê, İsa û hemû kirinên me yên xelet an gunehên me de girêdanek heye. Dotira rojê Yuhanna dît ku İsa ber bi wî ve hat û wî got: Vaye, berxê Xwedê yê ku gunehên dinyayê radike. Hemû çandên li çar aliyên dinyayê û di seranserê dîrokê de bi rastiya gunehan û xeletiyên mirovan dizanin. Li gelek welatên rojhilat ji ber ku civakbûn gelekî xurt e, hege hûn li dijî baweriyên ku civak rast dibîne derdikevin, naxwe hûn ne bi tenê ji bo xwe şerb dikin. Her wiha hûn ji bo xizmên xwe, malbata xwe û civaka xwe jî şerm dikin. Di çandên din de bi piranî di yên têkilderî rojava de kirina guneh û xeletiyan bêtir wekî sûcekî ne li gorî qanûnan tê dîtin. Em guneh cuda tasvîr dikin. Lê hem sûc hem jî şermî di rastiyê de wekî têkçûnekê tê dîtin. Ev problemeke mezin ji bo tevahiya mirovahiyê. Xristiyanên li çar aliyên dinyayê ji çandên cuda tên. Tiştê ku wan tîne ba hev fereseta wan a li ser şermê û sûcek û têkiliyan xera dikin. Têkiliyên bi malbatê re, bi hevalan re ya herî girîng jî têkiliyên me ya bi Xwedê re. Heke hûn vegerin destpêka İncîlê, hûn ê li wir çîroka Adem û Hewayê bibînin. Adem û Hewa di nav bi Xwedê re li hev kirî, di nav bexçeyekî xweş, bexçeyê Adenê de dijiyan. Xweda ne xwedayekî dûr bû. Adem û Hewa bi wî re dipeyvîn, pê re dimeşiyan. Lê pişt re tiştekî gelekî xelet çêbû. Xweda ferman da zilam û got: Tu azadî ji her dara di nav baxçeyê de bixwî. Lê divê tu ji dara zanîna qencî û xerabiyê nexwî. Lê jinike dît ku fêkiyê wê darê baş xuya dike. Wê yek jê kir û wê û zilamê xwe xwar. Pişt re zilam û jinîkê di nav darên ku di baxçe de xwe ji Xwedê veşart. Adem û Hewa winda bûn. Wan gelekî şerm dikir ku Xwedê bibînin ji ber tiştê ku wan kiribû. Berdêlên wê yekê yên giran hebûn. Wan bi ya fermana Xwedê nekiribû. Hew dikarî bi Xwedê re bimînin di navbexçe de. Têkiliya bêxusûr a bi Xwedê re xera bûbû. Mesele ew e ku ew têkiliya newazê ya bi Xwedê re wê çawa dîsa were rastkirin. Hin mirov difikirin ku divê baş bibin, divê îbadetên
خوین دینی بکن یان جی دوید تشتین راست بکن داکو او چوینا جنت حق بکن او یک نممکنه تو کس نکاره تیرا خو باش به داکو چوینا جنت حق بکه خدا به تمامی پاک و قنج و پیروزه و جبرویه که دناوا مده تشتک نینه که ام بکاربن با آوه که پیشکشی خوده بکن و ببیجن اف تیرا خو باشه جبو خوده جبر که اوه نبه برسوه خوده لازمه جبو برسوه پروبلمه نخیرتامه دما ام انجیل دخوینن ام دبینن که خدا پیروزه خدای حسکرنیه پیروز بونا خوده بنگهینه خدا پاکه جبر وی که غلطین که ام دکن گرینگن او مج خوده قد دکن جبر که ام نپاکن پیروز بون به عدالت خوده و گریداییه خدا نکاره به حسانی کنن می غلط افو بکه گناه نکاره به جزا بمینه یانجی نابه که عدالت چه نبه ایجار چاره سریا خوده چیه؟ برسف او کو خدا نبتنه خدای حسکرنیه او حسکرن خدا بخواه پروبلم چاره سر دکه او افاده کرنا حسکرنا خوده یا هری مزن آج بو ما گوری کرنا عیسا بخواه بو وی جزای گناهین ما کشاند و اول سر چارمخی مر او هموج خوده هاتن خدای کو دسر مسیح را ام بخوره لهوانین و گناه مروان لسروان نحسباندن اف حسکرنه نه یا کو ام جی خوده حز دکن یا کو او جمع حز دکه و کره خودشینه جبو گوری کرن نا دبر گناه مده عیسا برخی خوده یه خدای کوج ما حز دکه او شاند گوری کرنا عیسا بخواه ما خلاص دکه وی گناهین دنیای را کرن دا کو ام از او هون ام کارم به تکلیه کنو نزیک و راستگیریا بخوده را کیف خوش ببن 2000 سال بره مرنا عیسا یا لسر چارمخه نداویا چی روکه بو هلبت ام دزانم کو ظلام کی بناوه او سفه آریمتیایی جندکه عیسا جپونتیوس پیلاتوس ورگرد او خست گوراویا دنا بخچه کی نزیک ده او صف تشته کوج دسته وی هات کر لی رونی زنون دبو و ایواره روش تعد هفتان ده دچواوا و یکی دسپیکا روژا پیروز آ جوهیان نشان ده او صف دوی ابو و گریا مالا خو بری کو او دسپی بکه وی کوره کی مزن گیر کر پیشا گوره دا کو جهه نشان بکه او پشتره چو روژا سیمین سرس بهزو پشتی بربانگه دما کوشمی خلاص ببو سه حب شوپینرن عیسا مریم سالومه و جنه کدن آبناو مریم بهارات برنگوره دا کو وان جندک عیسا بکن پشتره وان او کوره کو گلکی مزن بلوردید او جه پیشیا گوره هات بورا کرن و دور خستن دما کو او کتن ناوا گوره وان ملیاکت اکید ناو کراسه کی سپید دید و گلک ترسیان نه کون تا دیلی گوت ملیاکت ون لعیسا دگرن اوی کو هات بو چارمک گرن لی او نلفره او جمرنی رابو پشتی وجینا خو عیسا خو نشانی مریم و پتروس و یوحنا دا و ایواره دو مروین کو دچون مالا خو یا لدر و اورشلیمی راست وی هاتن پشتروی خو نشانی شوپینرین خو نزیک تا وی جوان را گوت و ها هاتیه نویساندن مسیح وی جفای بکشینه و وی روژا سسیان جناو مریان رابه و بناوی وی توبه و عفوبونا گناهان وی جهمو ملتن دنیای را ور راگهاندن و شاهدین وان تشتانن بقاسی 6 هفته یان پشتی وجینه عیسا شوپینرین خو درخستن سر گرکی لدر وی اورشلیمه وی او پیروزی کرن پشت او بلند بو و چون آب آسیمانان لی او جینه داویا چی روکه بو د پرتوکا داویا انجیل دا وینه کی داوی یه عیسا هیا وکی برخی خوده یوحنا یک شوپینرن عیسا یه نزیک ده همو جیانا خوده لسر دیمنه کو دیتو بو نویسی دیمنه کی جی اسمانان دیمنه کی کو عیسا دبینه و عیسا جرد بیجه نترسه از یه پیشی و یه داویمه از کسی جیندارم از مریبوم لی جار بنیره از زندی بم حتی پشتی و دیمن دو گوهره یوحنا تختکی دبینه پشتره من برخک دید وکی کو هاتبو سرجکرن خویاد کر لنیوه تختکی رونشتبو کو بچار آفراندی جیندار و 24 کالمر هاتبون دور پیچ کرن و وان سرانه که نو گوت تو هاتی سرجکرن و بخوی ناخوه تجی خوده را جهر قوم و زمان و نتوه مروف کرین
دیمن زلاله او عیسایه او برخه خوده کو لسر چارمخه مریه او برخه کو هاتیه سرجه کرن کو تام دنیوه جنت درونشتیه به مروین جهر نتویا لسر دنیای دور پیش کریه مرناوی نتیک چونکه و جناوی دلیلا سرفرازیه که دو هزار سالان بری کومک زلام و جنین جفاکش دیتن کو عیسی لسر چارمخه کمر. او جی دسپیکه و بوی ربون. وان دید کو اولگه تمانی هات اگرتن دما کو هات میکرن لسر چارمخه لگولگوت های وان لوی تماشا کر. وان دید کو رمک ددلی وی رچو و لاشوی لملین خوکرن و برن گوراوی. پشتی چند هفته وان دست بر ریویتیا بر به دروی اورشلیم وکر دا کو ببیجن گور والایه. عیسی مرو بو و وان دیدو بو کو او جمرن رابویه. پیاما وان و دنیا بگوهرانده. لیویه که چکو هرین دجانا وان ده چکر کو او براستی قانه ببن کو زلامه کو او پیر داخفین خوارن به هفره دو خوارن او زلام بو کو لسر چارمخه مرو بو. دوی ایوارا اول ده هن شوپینرین عیسی به هفره بون. پشتره عیسی هات جموان. وی درین خوین که میخان قل کربون و کلکا خویا که رم تیره درباسی ناواوی بو نشانی واندا او بدیتناوی پر کیف خوش بون. تو ما شوپینره کی دن ای عیسا و شوی نل وی دره بو وی ندخواست باور بکه که وان دیتیه که عیسا جمرنی رابویه. پشتی هفته که عیسا دیسا هات هنگی عیسا جتو مارا گود لدست من بنیره تلیا خود دین سر جهیم میخان دست خود دین سر کلک آمن بس بکه و شکه باور بکه تو ما گود خدای من عیسی جه پرسی جبر کو تازدیتم تباور کر پسن جوان کسان را کن نبینن جی باور دکن